oguu mooraa ta'e seentena dhukkubaate kishoo ijoolleen kayi dullatti takkaa dhufee naan jaa kayi aada dhiiraa maal barbaaddeenaan dachiin kun dachii kiyyaa naan jetti maaltu dachii kee godhi dachiin kun kiyyaa mana kiyyaa irra jiraachuu ture jetti dachiin mana keetii miti manni kun keenyuma ayyoo biraa barbaaddadduun jee oguna namaan gana je'uun hin bahu jetteeti maandisa fidattee dhuftee maandisaan dachiin mee jiru fidattee bahi gamlaaqnarraa bahi hin jee hin bahu dachiin kiyyaa jettee natti ol fiddee ogusaniin bahi gamlaaqnarraa gabbahi jeeni kaatee gabbaate jechuudha ogunarraa gabbaate poolis xaabiyaa dheeyteeti akkana natumtee jettee hasaastee jechuudha oguu hasaastee amma turaniiti baatii amma tokko ta'anii natti deebi'a oguna deebi'a mana murtiirraa waraqaan na dhufte maali waraqaan mana murtii jennaan Hariimaan Abdullaahi siinaan jaanan Kariimaa Abdullaahi mitiin jee duba Hariimaa eenyuuti kan Kariimaa Abdallaa summata barbaannu naan jaan hanga Kariimaa Abdullaahi miti karaa sirriitiin nakkootaan jee oguu kana anchi shifta anchi onag amalaka katina ti qabdu waan biraati hotu gabbeena je dhiiticha na gaddiise jechuudha abbaan mana kiyyaan jiru buusan dalagaadhaaf kun oguuni dhiiticha na gaddiisuun aboo bahii gamlaaqnan dhayin je ogusan baatii torbaan garaa qaba gaafsan jechuudha amma oguu dhiiticha na gaddiisu kayetiin kufee oguuni nan kufe amma kayetii joolleenis obboleeyyan kiyyaas ni jirani bahii gamlaaqin tuminaa jaanii kutan kana iddoo amma walitti seenne poolisii hojii walitti utaallee usne amma faanii xaabiyaan nu fidan jechuudha oguu xaabiyaan nu geessan hidhaan nu naqa ani mucaa xiqqaan harkaa qaba akkana mucaa qabaddeetiin jira ammas mucaan akkana qabaddee jiru na harkaa kufee mucaan lakka ispaayinaal koordiin tuqamee jira ofiisa ani hin beeku amma oguu mucaan ispaayinaal koordiin mucaan ni yeegas booda ilmoon tunis narraa baata amma itti deemee mucaan kun nu meeyyaal kanii guyyaa inni dalagaaf deemaa baay'ee takkaa fi akkana tura haakama ni geessaa kan ni fayyee qaban an jira mucaan oguu amate taa'u mataan isaa kun itawaatuma deemee jiru amma mucaan paaralaayizii ta'e lakka ozoon deemu mucaafiin hiraaraa keessitanaafin hiraaraa dambe mana murtii ogguuniin dhaqe daanyaan yoo qaxaroon arra taate qaxaroon teessan boriin hunja xabaqaan nuti maallaqa kanninuuf waan hin taane nu himu maallaquma keenya kanarraa kaaneetiin amma guyyaa tokko zaashanitti daataa gun gaafadhu bar qaxaroon teessan arraan hunjaan ogguunan fiigaa kabajamaa mana murtii bararra qaxaroon teenyaarraa miti guyyaa akkanaan nuun jette eeguun jette anchi zimbel wadamaa ramiyaa beetuu sadoo amma fuudhanii na hidhan jechuudha ijoolleen xiyyaa kun kafayyaan qabne kun mana jira sababa isaaniitiin makkana ta'e poolisii wajjin na tumanii akkas ta'e kun mana hidhattiin hidhama ogguun amma guyyaa lama hidhameetiin dhufa gaammas ogguu guyyaa lama mana dhufne ammas arraan tan haaya maarree kune haanurraa jijjiiramu wantiin isaa jaa ogguu inni imma dalagarraa dhufe kaaniiti ammas jijjiira ammas qaxaroon gidee adda ta'e qaxaroon teessan guyyaa akkanaati guyyaa akkasiitii miti murtii osuma jaan osoo deemnuti amma bara 90 fi bara 2000 takkatti ammas kissii tabiraa fidan jechuudha. Ogguu amma kissii tabiraa fidan kissiin murtiin isinii godhantee jirta manni keessan diigamee akka keessaa baatanii jira. Mana kana ammas deebinee gaadeechii tana eegibaan jennee bakka biraa dhayinee eegibaanyii tana wanta godhannee ogguu nuti tolfanne arrafaa wataadarri kabiraa dhufe jiru. Huccuun arra ciraniiti qullaa ana tana osoo na cafaqanii dhaabiyaa na geessan na dhukkuba akka malee na dhukkuba amma guyyaa san ijoolleen xiyyeetun mucaan kun udaan bakkatti nama 16 jalaa fuudhu jira kunoo dhayxanii laaluu dandeessan kakkas narraa ta'e dubbiin gaafa sanii waan isin hime wallaahi dhaabbachuullee hin dandeessan garuu namatti himan nun qabnu rabbuma tokkichatti himanne illee jiraachuu jirra jechuudha amma bara dhiyootan amma fuudhaniiti bara 2008 keessa mana dhufanii na cafaqanii huccuu qullaa akkaan haadhatii yagaraa beetti an takkaa rabbiin kiyya akkasitti illee nan dhaabne sharmuu ta'ichaa akka poolisiin kaan ittiin dhiitaa kaan asii dhiitaa sila abbaan mana kiyyaa jiraate guyyaa san tabiraa bu'a xaabiyaa nageessan hogguu xaabiyaa nageessan xaabiyaa fuudhaniiti makiinarra nafiyanii anatti deemuu hin qabne qullaan qabne intalti mana murtii dalaydu ifiif kophee ichi keessaa tanii miilarra digaddu jettee chinna kannitee fooxaa nan martee jechuudha fuudhaniiti qarshii 100 waasii yoo qabsiifte malee asii hin baatanii nuun jaan jechuudha. Qarshii 100 waasii kana nama najjeefne qaxaroorraa hin hafne maaliif kafallu? 100 waasinna yookaan amma numa hunda qabnu isinumaa dubbisuu hin dhaqqabnu nuun jaan jechuudha. Kaaneeti achitti hidhamne. Guyyaa 5 ijoolleen xiyyeessan nam takka hin qabdu. Mucaan xiyyeessan nyaata nyaachuu dadhabeeti guyyaa 5 guutuu dhukkubsatee gandi ollaa fuunee mangisti geessinaa mucaa isaan akkas mudansan jechuudha. Mangisti geessinaa jaanii mucaan eegee guyyaa sanirraa dhukkubsate yaa mantanaa nyaatanaa nyaachuu hin danda'u. Bakka diiman nu qabnu nuti namatti iyyan nu qabnu rabbumaan tokkichi firdii nu haa godhu malee amma na kiyya mana mariitiin kunoo addis
Baasini mana kiyya keessa jiraachuu jira. Silaa biyya tana keessan fedhu akka inni ifannisuuf miti. Anaa ifannise ilmaan kiyya san dhagaalaala. Bakkumatti aanuu dhabne gaaratti galluu dhabne laanuti. Amma faafaan addeeffadde fanjiidhaan nama gubuurraan deebu lubbuu kiyya balleessuurraan deebu jechuudha. Nuti jiraachuu dadhabne Oromoo boo'ichasii namni arguuf hin jiru. Hayila Sillaaseen boochisa, Dargii boochisa, kun daran boochisa jechuudha. Furmaata tokkoon qabnu furmaata dhabne nuti waan hin jiruus hin beeku sana haala. Ambaan amma addeeffadde mucaan jedheen gadda qaama qiinaan narraa garagaleetiin maasanii isa qofa uummata kana dooktarri na keessaa baaseetiin ilmoon lameen hin qabu miila qabu. An addeeffaddeetiin biifumata. Jiraachuu hin dandeenyes keessatti akka kanaa bisan hin guutuun ilmaan Oromoo Hararee keessa jiraachuu danda'ee jira. Akka rakkoo mataa kiyyaa itti ilaale tobbaleeyyan kiyyaa irraa kaasee yeroo nuti ilaalu ilmaan lamaa fi haadha manaatii baatiin eegaan tam isfaaltii irraan galaa jira. Naannoo Hararee kana keessa kanarra raawwatame jechuudha. Karaa manaa keessa karaa beetochi kan jedhamu keessaa dhufanii bakka mana jirutti ilmaanii fi haadha manaa kiyya fuudhanii hidhaan geessanii guyyaa 13 hidhaa keessa naqanii badii takkaan malatti mana kondominiyeemii kan mootummaa keessaan jiraachaa ture. Haadha isaan duran ilmaan san jibbanii isin waan islaamoitti jecha jibbanii darbanii deeman. Isin san alaa sadaqaa osoo godhattee kottu ilma kiyyaa si godhadhaa jettee deemtee biiroo haqaa fi nageenyaa geessitee waraqaa isin namallee teessitee osoo harka kiyya jirtu haa dhufanii waa takka nan gaafatin mana hidhaa na geessan. Guyyaa 13 na hidhan. Guyyaa 13 eegaa hidhame osoo hidhaa keessa jiru dhufanii mana kiyya na duubaa cabsanii qulfii nama biraa nama waan Oromoo ta'e jechuudha. Qulfii cabsanii nama biraa harka qulfii raayanii eelaa hanqa ammaa qulfii qabeen jire uffanni ilmaan kiyya nyaataa dhugaatiin kiyya osoo keessa jiraachaa jiru ala barandaarra isfaaltii irraan qaangalaa jiru. Izeen biiroo isaanii san dhageettii ni madda jedhee beeyya siyyanii hanqa kabalaan biiroo isaanii san keessaa nagabbaa san takka aangoo mataa isaaniiti. Eelaa hanqa ammaa ala dararamaa jira. Kanaafuu as keessatti Oromoon mirga tokko hin qabdu jiraachuu hin dandeessu. Yoo afaan adaree dubbatte malee jiraachuu hin dandeessu. Mana firdi beeta yeroon dhaqes eenyuus kan see dhufte naan jennu. Eenyuus kan see dhufte gizeen isaan biratti ol deebi'e. Hanga jarri achi keessatti ol deebisan deembee idee waan ati fiddu ilaaltaa naan jennu akkatti. Haadha mana kiyyaatiin isiinis nama haa qulfitii eebsitanii fannitaniif. Ani yoo namaa miti mana mootummaa keessa jiraachuu hin danda'u deemisiin saba kiyyaatiin jechuudha. Saba Oromoo waan taateef jecha isiin saba kiyyaatiin jeeni. Eelaa hanqa ammaan tana asfaaltii irra ilmaan lamaa fi nyaataa dhugaatii malee uffata malee eelaa amma ji'a lama dabarree jira. Waraqaa isiin firmaan haa gootee mallatteessee chaappaa mana mootummaatiin achi keessa jiraachaa jiru osoo harkaa qabu. Eelaa hanqa ammaa waa'ee Oromoo ta'eef jecha achi keessaa qulfiin san cabtee ilmaanii jala garaa jira. Kanaafuu dhimma kiyya kan akka furmaata naatti hin gabajalatti. Kaan mana murtiitti adareedha dirree dhawaati laga harreeti namichi kun. Keessii nu godhe jechuudha. Haadha mana kiyyaa amma guu keessii nu godhe lafa xinnoo takkaa jira dangaa walii qabeeti ragaa sobaatii wajjin amma ragaan sobaa hundurra mirkaneessee dangaa dabree amma qabeenya keenya wajjin nurratti raawwate jechuudha manni murtii. Amma ogguu kanallee igi baanjee idduliidha xaaqaa gabjeetiin bakka tanatti mokkorrii godhe xaqalaa iddabare akkanaan jeen dangaan kun dabrame waan lafati tuqee jiru jecha kanaafin igi baanjaan jeen taraa lama nu dubbiseetuma haadha mana kiyyaa hidhe Iliyaas gaafas achuma dubbiin ta'e sanaa deebitu jee oggoo achi gad deebine murtuma goote jechuudha. Mana bakka raawwin nurra baate mana meeqa nurra diiganii anis baara gahe haati mana kiyyaa hidha jirti ilmaan kiyyaas bittin anis addunyaa quufe biyyuma tanaa humni deema jee deeme. Manni kiyya sadii qofti diigaa baatii 8 taa'eeti addunyaan xiyya ta dhalte qabbanticha keessatti loon lama akka dhadhalanitti ilmoon jala dhumte addunyaan dhumte. Ilmaan kiyyaas biitti akka nama gartee roondii eegutti osoo naa eeganu haati mana kiyyaa hidha jirti. Amma ogguu baatii 8 biitti wanni kun isaan dalaynuu jedhan sululumaa'u yoo hayni kun mul'ate malee
hin dalaynu kaa inni kana ta'ee jiru wannummaa nuti dalaynu hin jirtu jedhanii iyyan amma sababa kanatti amma bulchiinsa gaarii irratti amma manni ni sirannaa deebi'ee haadhi mana kiyyaatis baate jechuudha amma tatakkaan ta'a amma barana guyyuma sululli arra soddoma jedhanii ganama irraa halkan sa'a 12tti ogguu hulaan banamu ani jiraatin himaltuun jiru haadha mana kiyyaa ogguu hulaa bantu kunoo poolisni hulaarra jira qabi ilmaan tokko hularra ejjee ilmaan akka iyyanii biitin kaanii ol dhoorqa isii fuudhi makiinaanati halkan gurraacha hochiisi ogguu isii makiinaa seente ilmaan duraa ilmaan ogguu gabbaan hutta isiin hidhamte jechu eegachirraa hidhamte ilaa baatii torba kunoo torban hin geenye dheengadda baate jechu amma dhiyoota mana murtii ogguu dubbisumma daanyaan mana murtii maaliif hin raawwannee jeen ana yaame hin raawwadhuu jeen wanni kun waan gartee nafsee namaatii deemti awwaan kanatti maan itti raawwadhu hin beeku jeen kanaafu ati hoo maaliif hin raawwannee jeen isin bakka tanarratti silaa amma isiif illee carraan hin kanna maaliif hin raawwannee jennaan ani akkaan itti raawwadhu mootummaan bakka na godhe ilmaan 10 wajji bakkaan seenuu qabu mootummaan bakka na godhe jennaan mootummaan bakka si godhu jiruu jeen feetu godaana galta jeen daanyaan feetu godaana galtaa jeen tanaafu amma rakkoon gurguddoo ammaas nama adatticha kun nama qabeenya qabu nama buhaara meeqa qabu dirree dhawaati waa takka hojii tarkaanfachuu hin dandeenyu nuti warra ilmaaniiti tanaafu rakkoo tana akka gartee gadi bu'eenya bakka nu gootanii carraa isiifiin laaxallee alaamanaan nuti hawaasni keenya nama 30 abbaan kiyya qabeenya isaati osuma abbaan kiyya jedhamuun nuti sidhamaati dhufu ammoo dhiira 5 qaba gurbaa adeera keenyaa tolchi abbaan kiyyaa numa jedhama nuti numa jedhamna eessa dhaqee 90 takka irraa eegallee ilaama jechuudha qabeenya manaa sidhamnee niis iyyannee namni itti iyyannes waa kan nuti himatu dhagarre garuu nuti qabeenyi qabeenya abbaa kiyyaati abbaan kiyya ka abbaa isaati harroolee argenya saniifuu nuti arra hawaan mirga arra dubbachuu keenyaaf illee ni gammanna hanganumaa dubbachuu keenyaaf manni murtii amma taras kunne kana waan isiin kissi isin godhee qarshii 25,000 nu kafarchise as fidanne waraqaa biiroo tana tanne kan hin qabne walaa Ismaa'eel bira aanaan dirree xayyaaraa osoo nu ijaaramin kisisan eegale ni kee naasiritte naasir ni hidhame liqambar ni hidhame waan kana jechuu ni deebi'e wannaatti abdii Ibraahim ni hidhame liqambar ni hidhame wooma kanarratti ono naasir hammatama nama jiruumi ni ta'e abdallee ni hidhame shariif ni hidhame liqambaroonni ilaammatti hidhamu jiranii jiru waan kana waan keenya ta'uudhaan ka araddaaniif hundinuu saniifuu nuti haayyannaan nuti qabnu arra dirmachuun teessan akka nuu dirmatan rakkoon tun amma manniidha anaa fi abbaan kiyyaa fi aayyoon tiyyaa fi obboleeyyan kiyya wajjii dhabna amma ammaatan kisiin liqaambar ammoo hidhamee dhiyaate dhootan ammaatan amma jechuu hidhamee dhiyaate waan san akkamitti irra dhaqinii hidhaa yoo jettee poolisiin hidhaa poolisaaf fidaa jedhanii poolisiin hidhamee dhufe yoo nuti oggaa nuti dhaabanne poolisiin eessayya warra Abdurumaan Shankooti amma karaas gachaa ol deemu halkanii guyyaa jechuu ni dhaabbanne nu qaban qarshii 17,000 waasiin keenya yoo manuma hidhaa seenne 17,000 maallaqa 10,000 nama marraa meeqa gaate barfachuma jira silaa waa rakkoon uummata kanaatis tanumaa waa himnee fidnugaa nuti iyyannaa keenya bakka cufaan geenne akka furmaata arrumatti kanuu kan isin eeggannaa nuti waa nuti dheeratte
dhumnee jirra haidha maqasa mana fixannee jirra. Rakkoo nuti itti jirru ta'u hisaabaa fi mizaana hin qabne. Ormi hogguu laale immoo biyyuma mangistiin jirtu biyya higgiin jirtu nuun jedha. Higgii jettan tana nuti bakka isin jirtus dhabne ittis abee jenne bakka illee seenne waallee goone jibbaan numa jirre immoo lubbuun bichaa. Adeemee godaanis numa jedhaa beeke almaan kiyya faalleen. Kunoo karaa araattanyaa kana haartaan ka duraanii shaabbaan isaa dubbaadhaa eegan ammaa leenca maaliin itti binnees irra jirti kaartaa qabdi. Taanuma baardaa fi nyaggoonee dhaabne gaafa lola hizbii jedhanii waan irraan ta'in. Saanuma manarraa buqqaasanii manni gaafa qorqorroo kanuma ooyiruun eeganii irra jiraa beeke. Qorqorroo 45 buqqisanii ganda galchanii baardaa fi sabtumaa fi aladatti makiinaa guddoo tanaan gara galchanii dingata wallee namni duubatti anillee hin jiru dhaqee footoo kaase isaanii gara galchuu jiru. Achi boodaaniin dhufe akkasumatti anis ittiin qaxxale bakka toosan namaaf kennan alaa yaamanii miliyoona 7 fudhatanii raggaasaarra dhihaattee tahaati dallee gaammatti isii ijaaru jirtu rabshaan xiqqoo kaatee rabshaa san irratti raggaasaa rabbiin fidee dhaabaa jedhee boolisiin asiraa sosti nuti tun keliliin teenyaa mijeetti ammoo bakki boolisiin jirtu sunu dachiin achuma tiyyumaa beekat karaan araattanyaa kun hin baane gaafa dureeti eegana karaa bakka lama godhee waan karaa asii baardaa fi dhaabeeti waan karaa achii hin dhaabne manaan tijaaraaf eeggadhaan. Maaliin jaarami kaniin jaaree kutamuu fi baardaa fi kutamuuf deema. Haasanii galchan. Haya haadhatana miliyoona 7 fudhanii tarakkaban fooqii irra eegalte. Isii duratti immoo anis fooqiin jaare jeetiin kan waan fooqii silaa itti jaaru sanirratti hin fixadhee beekan. Oduun kanuma kirkirii godhu ilaa hanga amma 17 kirkirimutti hin jiraabese ammallee. Hogguu akka biraa dhabanii 700 fudhadhuu naan jaan. Ani nin dite miliyoona 7 keessaa 700 maal naa godhaa hin fudhaan jeen. Akkanumatti hafee zarafame jee haafuu malee. Jennaan namoo masarajja sii taati jedhanii xabaqoonni niif namni gadee jufte fudhu kanuma fudhu siin jaan kan. 70 sanna kennan dirqitti. Qirreetaa seera qabda jaan qirreetaa sanis gaafadhe. 48 moo maalii jaan ammaas qirreetaa kanas maandisni gaafa akkana nu godhus keenyumaa beeka. Maandisni kun gos meeqa. Tokko mitiri kaarii takkatti abbaa lamaa dhaabama jira. Tokko mitiri kaarii takkatti abbaa 4 dhaabama jira. Tokko 6 jira. Ammoo warri mangisiisa akkana jiru si beeka. Kayzaabus isaanuma akkana jiru isaanuma. Abbaa tokko kaarii mitiri takka dhaabama kan jiru isaanuma. Kanarraa kirikiree osoo jirruutti ani dur ama 3tti 50 jijjigaa fi diree dhawaa iddoo irraa gurgura baardaa beekan. Fudduu garagalchan firii isaan agarre himidii dachiitti isin agarre 70 san anis ichittiin dooyyee guun ichi dhiqu akkamitti ana acha duuta guja namittiinis ani isinis anis 70 itti baasite anis asittiin du'a jetti lulachuu kan weere xaabiyaan nu bira jirti mee wal tuqa akkanuma wallaala malee nun jaa mangisti gaasila maqaanii beeka akkana nun jukunis macarrashaa booda dubbiin deemtee raggaasaa bira geesse sa oromoon karaarraa hin harkattuyi bakka gaarii yoo bitatte on harkattuyi itti jaaruun qabduyi itti jaarre jenne waraqaa gaafanne ka ameerikaanii tadhalaatun dhuftee arma jaartu tun tami kuni kan amata kuno ingilizii deemee amata lamaatiin taqabbalee beekadhu jechiitan maallaqaan hin bitee beekadhu warra hayilasillaasee baala gaaraa gillii fi maarruuf kanan qabu beekadhu bakka meeqaa jira akkanumaa nuyi beekadhu gaa silaa namaanillee qoqqonaatti gootee maarree gootee dachii namaa seentee silaa namaan jedhanii beekadhu akka akkas hin jenne waraqaa mangistiitiin harkaawa maandinnis bee kaartaa nakaaseetiin qaba duriis akkasittiin hizootaan kiyyatu itti qaba kanuma harkaa qabnu lammada bitaa jedhanii binnee beeka ilaa hanqammaa dhumuu diddeet macarrashaa booda saboo isin jetteen achinna ajjeesisuusu barbaaddamoo shuumoota gaa warra mikir beetiiti moo katamaa limaatii maanan keessa ka jiru beekadha ormo qoqqooqaa tokko jira chi haa ta'u waanuma jiraatanii garagalanii macarrashaa maaltu itti booda'aane raggaasaa bira dhiyaatee miliyoona 7 kabale 7 san
afur kennitanii fi sadii yoo nyaatanoo maal taatanii jetteen adda babayii dhaabbatte haati hoggaa fooqii lama jaaraniin dhaabsise odoon ol ceehu Addis Ababaa niin dhaqa diree dhawaa niin dhaqa bakkallee niin dhaqa makiinaa lamaan gurguree fixe tanatti illiif ittiin du'a jee ammallee du'aaf hin taa'e hijaachirraa haateeni bishaan biyya tanaa cuftimma mana yawlaa dura akkana seena laa gari dheeriin baasanii karaa xaaliyaan tolche dhoo irraa maysanii dildila lamarraa maysanii walit deebisanii waliin hulaatiyya dura fidanii amma yoo dhaytan akkana yoo ijaan gartan reefu oguu waa himtan ammoo waan bakka qabaa jettanii jirtanii beeku waan bakka qabaa jechuun kiyya karaa araattanyaa deemanis ta bakka qabduun isin garsiisa karaa mana kiyyaa deemtanis kun asuma laal mana quraanaa jala qoxxobaatan akkanumattiin isin garsiisa taarik bishaan qabalee torbaatiif fidanii dildila raayis maysanii dildila kaan raayis maysanii walif fidanii bakka quraanti guuran takka mana kiyya qajeelchanii karaa takkaan jiru akkasii hulaatiyya dura yoo ani manni kiyya arma dhaabbatee bishaan sun arma dhaabbachuu baata anaa kijiba halla yaarraa maysanii innaa unkaan san harkachuu sun Addis Ababatti firdinaa godhan direedhaatii firdii goggoyduu malee humaa nagar ilaan qabma Addis Ababaa sagal moo kanaan dhe direedhaa embaa xabbaqaa jedhanii oggaa kudhan irranii taata firdiinis wanni si godhanii goggoyduu kijibaa malee hin jirtu armatti Oromoon bakka qabna jettanii yoo bakka harkattan rabbuma keessan abdadhaa godaanu yoo bakka harkattan oo taa'u yoo dhugaan jiraate dhugaa keenya argamu kana achitti imma takkitti tanan seeyin dhibbaa fi dhibbatti araattanyaa guutii dabarte maas akkasuma fudhatanii hiratan aanaa isaaniitti wajji tama sirrijaatti qaba hanqa wayyaa miskiina irraa fudhatte naan hin jaan cufti Haayile Sillaasee irraan kaarni qaba kana miti biti sanis tanaas akkana keessa jira lubbuun numa jirre jennamma mangisti adaraa mangisti eeguu jenna hoflaatumaan if keessa usamirraa waan hin qabu kanoo mangistiin jirtuuf sa'an beeyte ani gaafa mircaa gaafa Oromoo fi maarra jedhaniin nuti nama 280 isaan 30 akkamitti dila kana waliin geenye jechuma sanii ammallee kana na godhu jira ammallee na jira beeka ammallee yoo waa ta'e immoo isinis quba qabaadha waa'ee kanaa keessatti waa hedduu miidhaan nageesse makiinaa sadiin itti dhabe makiinaa sadii kaniin qabu Toyota Land Rover Trenta itti gurguree illi hiitanaa jecha amma qullaan deeman waa takka malee ilmaan kiyya kun nama dhibbaa fi meeqa namuu ni beeka akkasii jira yeroo as jala fixanii ereerillee amma gad erganii jiran achillee bakkaan hin jiru direedhaallee anuma jala jiranii beekadha anis bakka hedduun jira akkanumaan afran qalloo jechuun ka dura anatti nuuf quba qabamumaan amma immoo unkaan ana dhiisi hantuuta yookiin billaachaa nan qadha eenyu akkas na godhe gizeen na godhe gizee kanaatan ammoo daanyaa gubbaa yoo jiraate numa dubbanna garuu booyu numaan hun gootu booyeetiin fide gurbaarree fulburraa booyu an immoo duraanin booyee fidhan naaf gaya hanqanuma kun rabbi isinitti agarsiisu Haayile Sillaasee gaambeeku an immoo eegaan itti dabre amman tana hamlee tana keeysa amata 43 nam tokko odoon gaafatiniin dalagachuu jira samboodaas barreessaa araddaa ta'eetiin gaafa dargiitis hojjechuumattiin jira mootummaa hojii gaasanis yaadee geegga dhufee sunoo isin hojjechuuttiin jira guyyaa tokko an hin jiru warra kiyyaa tooyiruu jira dallaalli tokko duroo bu'ee fide adareedha ka dhufe san ooyiruun beeku isiidhaan maal jeen miyaayin gala deema karaa wallaale karan na buusii jeen haa jettee dura buute isin hin beeytu hogguu kana ooyiruu laalee maasha Allah ooyiruun tee bareedduudha barcaanaa guuri jeen isin way beeytiire barcaa guurteeti irratti tulteef gaafas badheeysa barcuma san fudhateeti kara buuftee kute galgala hoggaan galee naaf himte anis hin shakkine umaa migaa nama karaa deemu baga kanniteef hin jeen eegas booda hoggaa bubbulle ammas deebi'ee dhufee jette shamshaa qabatanii heddummaatanii dhufanii miyaa deemna kara wallaallee janiin ammas barcaanuu kuti janiin du'aayii godhanii fi kutan miyaa san dhaqanii san hin beeyne gaabireen jiru gaafa kaa wanjalaan na kasasanii jarrisan poolisiis fidanii maxraan kanan gayin didaan taane poolisii heddummaatanii dhufanii na fuudhanii dirree xayyaaraa na geeysan dirree xayyaaraa hoggaa na geeysan wanjalan na kasasaniit firdi beetiiti ajaja si baafne jimmata guyyaan san akkaan saftii fi aladdaas waliin hidhamu hogguu kana maqaa isaallee dha'uun fedhu ajajaa poolisaati nama keenya gurbaa kana nama amata 43 dachii harkaa qabu
khaysin takkaan kasasin arratti wanjala kasasuun dandeeysan hin taqabbalu deemaa jeen yoo feetan fitaabeeriin kasasaa malee hin taqabbalu jeen akkasittiin isaanumoo hojii qoree galee makiina turaniiti amma fitaabeeriin na kasasa hoggaa fitaabeeriin na kasasan waraqaan isaan na harka buusan kaarnii takka taa'u marqaban guyyaa duraasan amma nagee deebisa akka gaarii katabeetiin galche mana murtiitiif manni murtii kaarni takkuma qabdaa jeen dachii awmarii ka qabdu sigicha keessatti kami kasasuu dandeeysee jeen daddeebise guyyaa biraatti shaayida imma sakkarsiisuu guuttadhu jeen eegas keessa akka itti hirkate hin beeku maabare miyaayirra abbaa takka fidate immas darrasan tagibira taamat tokko sanii wali qabsiise footokooppii godhanii naa kanna lachuurra amma niin qabadhe deebisaa lammeeysaatis nin kannaan jeen ka darrasanyin taraa duraana geeyse amma talammeeysaan geeyse malsiin kanna jennaan hin kannituunaan jee malsii taraa takka kannite anaa ayyaman kaansi kannu kanaaf jecha guyyaa akka har'aa shaayida fidadhu jeen daanyaan shaayida miyaayumarraa gabaree ollaa oyruu kiyyaa nama lama mataraarra kaa'enni jarri kun nuti cubbutti himma sakkarruu isa takkaan agarree dachiin taabdu kariimi himma sakkarruu janii didanii hafan foolisii fidee foolisiin barbaade miyaay keessa jalaa badan taraa meeqa barbaadan jalaa badan numaan dhiyaaddan amal lama guutuu numaan dhiyaaddan amma amata lammeeysa shaayidanni keessaa dhiyaachuu dideniin cufa jeen narraan cufinii jeen talawwaacii naa kanni jeen shaayida akkasit talawwaacii kanneef tokko magaalaa guddoorraa takka karra erirraa antaltii dullattiin takka dhufte hoggaa masakkartuu anis biraan jira dachii tana miyaay keeysa wali khooshumii jette oyruu hoggaa masakkartu immoo oyruu sigicha keeysa ganda bakkee jirte oyruunti jalaa gubbaa ni beeytaa jennaan ollaa jalaa gubbaa nama qotun beekuu jette ta dur malee haa tanuma dursanii mijeen daanyaan ta dursanis jalaa fi bahaa fi dhiyaa fi kibba himijee hin beeku jette haa abdu kariim kana hoo ni beeytaa jeen hin beeku jette isaas namicha kasase kana hoo jennaan isaa miti ajoosaatiin beeka jette haya wanni masakkar gaafii irra dhiyeeysinaan jee gaafiin anni irra dhiyeeyse tokkolleen deebiftuun beeku jette isiin gabbaate ka magaalaa guddoo ol seen inninis taa wali khooshum wali haashim jette kun wali khooshum jemmas eeysatti arkama miyaay keeysa haya isa kana ni beeyta hin beeku ollaa oyrumee jalaa gubbaa masakkari hin beeku jenninis ollaa jalaa gubbaa shaayinni ammanuma haa gaafii irra dhiyeeyfadhu naan jeen maskalanyaa xiyyaaqee naan jeen gaafii irratti hin dhiyeeyse gaafii takkan deebisan isaan hin beekan hin beeynu jaan haa deemaa jeen ni baase isaanii qaxaroo dhuftu makalaakaa ni qabdaa naan jee akka ciminaatit eeniin qabaan jeen nam meeqa qabda jee nam afur dabdaabbeedhaan dhiyeeyseetin jiraan jeen malsiirraa laaleeti maxraa fudhadhu dhiyeeysi jee guyyaanan dhiyeeyse namichi hafe amma noolitti baaseetin asin karrafallaanaatiin dhiyoo dirree xayyaaraa geessa nam afuri ammas guyyaanuu qaxaran hin dhufu inni ni hafa taraa sadi hoggaan dhabe daanyaa kiyya gaa'uun on dhiyaatu innini mirga kiyya naa eegin jeen ga ummata kanaas dalagaarraa hin fida oyruu dalagatanii taraa ulii hin dhufnu janii yoo didan humnaan fiduun danda'u kamiin godhaan jee gulbakka saaraa irra isaabbadhu kottu jee anaa siifichisa foolisiitti ergeetiin fida jee qaxarootti aantu foolisiitti ergee naafit akkasitti waan guyyaa sadii noolii hunda hisaabee waanin shaayilleetti obaase katabeetti kan irraa naa fuudhen kijibu irraa naa fuudhe maallaqa guyyaa sadii ani olii gaddaddeebi eegas qaxaroo dhuftu haasii masakkaranii jee naaf masakkaran hoggaa namni lama masakkare siif gahaa naan jee daanyaan aboo ummanni kun taraa afur qaxaroo dhufani hamilee isaanii caba waan rabbiin isaan beeksisa hanaa masakkari naaf akka diin jee zaanis zaa jaf dhiyaatte anduubaniin du'aa ije hinduutun jee rabbiin daanyaa rabbii si shuume rabbii keessodaadhun jee afranuu naaf masakkarsiise lawxii dura harkaa qaba janii masakkaran jalaa gubbaa hunda himanii isa kana takkaan agarre ayyoo isaa takkaan agarre waan inni gaafatu hunda nagarre janii masakkaran akkasi qaaliin narraa fuudhe qaxaroo dhuftuuf nuuf qaxaroo dhuftuuf akki jeenaa fi adarticha ol cinaa dhaabe masrajaan qabdu jeena dachiin isarra barbaadduun jirtu ani yoo masrajaa dheeyfachuu baatte dooseeteen hin cufa jeen
nin qabaa jeen bulchaan aanaa dirree xayyaaraa abdallee maasarajjaa kiyya jeen isa birii jirte waraqaan tiyya haa guyyaa akka irraa dheeyfadhu jeen guyyaa akkasiisan hin dheeyfannee qulladhu na didee jeen poolisiidhaan abdallee dheeysaa jeen poolisiin barbaaddee dhabde qaxaroo huliidhaa abdallee dheeysan maasarajjaa isaa sibiraa ni qaba ni qaba haa qulqulleeysitii fidi jee waraqaan isaa jeche guyyaa qulqulleeysan san ananayyaam ooyiruu na biran dhufe ooyiruu jalaa gubbaan laal dirree xayyaaraa ta'aniituma poolisii hojii wal farramanii abdukarim sigicha miyaa keeysaa isin qabu sigicha keeysaa isin qabu dachii isaa nuti agarre dachiin taa dartichaati jee waraqaa katabee kanneef waraqaani dubbise hayyee abdukarim nan jee aanaan keeti aanaan kun miyaayis keeti miyaay kijaamin jen an sigicha akka fedhe haa ta'u je aanaan daanyaadhaani ajaje qulqulleeyse na fide uno atikka boodanarra laalle naan jee akkas taatu footokooppii irraa kaasinaa kannin jeen anis kirikiriin godha manni murtii hunda wal cina laaluu qaba anis ni kirikiriin godhaan jeen hin kannuu jee waraqaa maaliif daanyaa kiyyaan jeen kana kaka gurbaa namichi si kasase waan dheeyseen sii kanna malee kaniinan ajajaan dheeyse siin kannuu jee yoggaan firdii godhe yoon isa godhe igbaanyi hojii fudhate je yoon si godhe igbaanyi hojii fudhata malee kannu je akkasitti qaaxaree baane guyyaa kaan qaaxaroo lama dabarseeti firdii si godhee naan je dhabii jeeti dachiin tasaati an akkamittiin dhaba maasarajjaan kiyya guutu narrattuu maasarajjaan qabdu jetteeni maasarajjaan kiyya abdalleedha jee akkamitti har'a nan murteeysitaan jee ati maalii naan jee shanyiin kee oromoodhaan jee gaara tuulaani beeytaa naan jee yeniin beekaan jee bakka tammi naan jee kombolchaa fi dirree xayyaaraa idduu ka'iju gaara guddaa kanaan jee gaara guddaa kanaa gat tuulaa gat oromoon humaan qabdu qabaddu naan jee haa igbaanyu manaa kan hin jeen eegaan hin qaban jigbaanyi siin kannu naan jee haaliqa kasii uume yoo sodaatte naa kan hin jeen haa isniina kottu naan jee narraa baajee malsii takkan kannin heqeetiin bane isniina san hoggaan dhufe hin jiru daanyaan naan jeen ammaas isniin akkasii eegeetiin dhaqe ni jira ono mana galmee dhaqi fudhadhu naan jee si ajajeetiin jira akkasitti mana galmee sanii maallaqa illee xiqqishumaa kafalame qarshii 13 kafalee galmee san fudhadhe mana murtii olaanaa fide mana murtii olaanaa fideetiin ammallee qaaxarumaan deemuu jira jechuu kana miidhaan unogaa shaayida kijibaatiin nama sakkarsiisanii shaayinni ka dhugaa didee hafee magaalaa guddoo fi karreerii walii guuree warran beeyne ifiifuu narratti maasarajjaan qabdu jecha aanaan dirree xayyaaraa katabee nan murteeysisee jechuu goddaatiin tiyyatana kanaaf gaa dhaadiyoon furmaata akkanaa fidu niin eeggadha rabbii hojii jechuu galatooma umri rabbi sin haa dheereysu nullee yookaan takka haqa nu haa dubbisu garuu nuti akka yookaan takka obboleeyyan keenya jejjaanii tuqan kana hoggaa laalle rakkoon teenya tasaanii teenya ta'uudhaan namuutu furruq jechaa jira imimmaan buusaa jira wal agarra isin agarra kanaafuu nuti wani nu miidhaa jiru dhuga waa'ee lafaati waa'ee lafaa tanarra miidhamaa jira yaa obboleeyyan keenya yaa ilmaan oromoodhaa ilmaan keenya nuti bakka hin qabne waa'ee sabaa nuti oromoon oromoo yookaan takkaa'u nama tuffattuu miti tan sabaa fi sablamoota jibbituu miti tan mirga namaa dhiibduu miti oromoon heera qabna seenaa qabna aadaa qabna oromummaa uumaadhaan harkanne malee yookaan barnoota digrii fi digloomaadhaan hin harkanne kanaa taatee bulchiinsa gaarii dhabuutu rakkoo tana nurratti raawwi gaggeessaa jira bulchiinsa gaarii akka naannoottis hin qabnu akka aanaattis hin qabnu akka araddaatti illee hin qabnu jeetii jaadha maaliif dhuga anamma tiyyaas akkanumatti yoon hin dubbadde sa'aan isinirraa gubatti waa xiqqasho teenyee bu'aa hanga xiqqatti argamsiisannee yoo deemne gaarii jeetii jaadha ani lafa amata 45 dura abbaa kiyyarraa na dabarte amma kanin isaan hin beeyin qarshii 145dhaan faayidaan bananii jiran dabarseetiin jira amma duras dirree xayyaaraa walgahii irratti hoggaan dabarsu ragaa isaan akkuma abdukarim duqaan ragaa hin beeyne
fidan nuti ragaa keenya hoggaa masakkarsisne nurra hin taqabbalan obbo kabajamaa mana murtii masqalanyaa xiyyaaqee waan hin gaafadhu hayyama naaf godhi hoggaan gaafadhu obbo Haji Yusuf manni murtiidhaa waan ati jettu sirraa hin qeebaluu naan jedhe daanyaan daanyaa gubbaadha geetinus lafa guyyaa dheengadda yookaan takkaa dubbannee ta Yusuf amma Yusuf obboleessa kiyya kan gartee amma hidhamee dirree xayyaaratti hidhamee jiruuf jira qabeenya yookaan takkaa lafa kirkirii itti godhanii amata dheeraa taraa meeqa Addis Ababaa ጠቅላይ ሚኒስቴር irratti yookaan takkaa dhihaatanii jiran xabaqaan shawwaduu akkaataa itti ta'e waan hin beekniidhaaf ammallee qaxaroon osoo hin dhuminitti murtii abazaazamii itti gaggeessan taraa meeqaan tam aggadaa godhaniiti taraa boodaa osoo yookaan takkaa walgahii akkana guunnee teenyu manni murtii raawii baasee irra bobbahan poolisa fuudhanii liju haylii fuudhanii irratti hoggaa bobbahan obbo Jamaal wajjidhaan kan teenyu dhaabii jeen waan kana wanni kun sirrii miti raawwiin isin dheengadda gootan sar raawwii waan sirriin ta'iniidhaaf dhaabii jeen hin dhaabbanne gara galcheeti waan san akkanuma tarkaanfisiisuu keessa bahee deeme eega isaan walgahii san fixannee dhaammannee addaayyaan akkanum tokko walitti hin buune yookaan takkaa qixa seeraatiin deemaa jee osoo qixa seeraa san eeggannee yaanuu guyyaa kaan fidanii ammas fidee poolisa tarkaanfisiisuudhaaf fidee seenanii manni ciramee gufanni ciramee ni saamamee hulaan buqqaatee meeshaa yookaan takkaahu namni gabaree lafaan dalagu xaqlaallaan warsamtee matoorri habbaan lama fuudhamee mitirri dhibbi lama fuudhamee rakkoo hongan qabne tana yookaan takkaahu naannoo tana keessa nurra jira dhugumatti nuufi ummanni naannoo ummata Hararii ija ijaadhaan waan laalamnee jirruuf jecha waan bulchiinsi gaariin hin jirreef jecha nuti yookaan takkaahu dhohotan ammas heeraadhaan gatteenye seenaa abbaa gadaa waan gartee filfiluu eegalleef jecha rakkoon addaa tarkaanfii nurra fuudhamaa jirti naannoo tana keessatti obboleeyyan kiyya kanaafuu galatoomaa rakkoon teenya himeetis fixuu waan hin dandeenyeef jecha ka obboleeyyan kiyyaa yookaan takka miidhama gurguddaan akka kiyyaa waan jiruuf jecha yooniin gabaabsee dubbadhee bu'aa firii keessaa harkanne irra caalaa dhaqee waan hin yaaduuf jecha galatoomaadha asirratti dabree hedduudhaan taa'abe odoo gartaani mazzagaajaan gaafa duraa beeytee gaafa mazzagaajaan achi jiru sani odoo katamaa limaata achi gartee bakka gadi poolis xaabiyaa biran dhaqiin durattiin achi eegee galee amata saamata kudhamtaa gahee wajjin jira dhugaa kana gaa duuba gaa dachee ani gaa beeytee gaa manaan jaarrachuu barbaada ilmaan rakkoo aduu fi qilleensa wanni keessatti cinqii guddaarraan jira sigalee naa kennaan jeen dhugaa kana marhaba jaaniiti haa formii naa kennanii waraqaa tana fuudheetiin gaa umar geessee umar naatti guutee dakkarii na dabarsee dakkariis naatti guutee dachiin tasaatii ni beeynaa kennaafi jee dhugaa kana gaa duuba qallaa afree isaa gubbaarratti waraqaa hunda naa fixanii naa kennan eeganaa duuba mahandis daraa sagalima kudhan na deddeebisan ooluma tiyyatti manuma kiyya kana beeydachuma tiyya tanatti eeganaa gaa duuba ammas deebi'anii eega waraqaan gimbaataa haa kennamuuf eega jedhan boodatti deebi'aniiti gaa amma gaa kennamuun hin taatu maallaqa qarshii 15,380 mana baankii naqee mazzagaajaan naqee waraqaa sanaanuufi dubbiyaan katamaa diimaa toggaataan hin kenninuufi waraqaa sanis ni fuudhanii maallaqa sanis ni fuudhanii maallaqaas naan deebinee amata 10 as idduu lafa na laffaasisan halkanii guyyaa kan hin deddeebu eegana ammas lammeessaan daganaa karaa makiinaatis kunoo karaa dirree kubbaati jaaniiti dachuma tiyya sanaa uummas daganaa wanni godhe boonaa kennaa gaa iftaan boruuf odootuma jaanuuf natti taphatanii ila amma harkaa na qaban kanaaf jecha gaa kanii abeetitti jennu rabbal aalamiina malee ammaan dura gaa tokko hin jiru mee waraqaa sigattee masrajaan qabu san kunoo naasiritti illee garsiisee eegaa kani maallaqa na kabalchiisaniis
خني وان متاتا وهند في مسرجا خياس ونوتي قبية لفاتيس وهند خلين قرسيس أكس وجنا تعبني جلن إسهام قابيتي تين جاني توني جان لكن مولو تمو بي أورمولا أصلي فصلي سيدا بينا أتي جبوتي خيتين قبية أفرتنا في بي إيسا خنا خيز ديم دكي أوتو دا كميلان والله دكين هندنو بخنو تحار الله وربها قدا هند خجانتا لا جبوتي ولا هرقيسة ولا إلى زي لئي جاني تقولوا مذب وذب اللي قبل قلت من يورمو دا قلت زياد بري اللي مي قلت يعني تاريخ قلت ورمو برباد تاريخ الصومالي وبرباد إن مصر لينام مشي محمد رشاد فاندق أنيتي تاريخ بل أركان جرمان خيسة نجرا خونو تيمات لما يسال مصر خيسة نجرا بكون تاريخ الأورمو دا أورمو ما شاء الله كبيتي إبتي تاريخ هفتلون بدي ساير خران أماتي انت الهرمي جيجي هذا قران أماتي يعني خرا ودبا سنتي مصران أكم التاريخ ساري ولد جبيسني برن الكي أرباتي في قوم بي في قلت لي بالتات وهم ده مصر أسير رافرجو تلت أورمون أمة ما شاء الله سيري أكسي وجه ملي قاعد ربي نوها جبيسو نتي أورمون قلت سبا في قلت مال جتنقا أورمو في أورمياتي إبادي بولي قل لي جرة أما اللي جهاز ولي يقول لي ولي قرقار لي والتقيني والجلد يمني خزل لما ميخونن كنا أبني أكا ستي أكا قرتي نمو حقاسا أكا أركض خانا قرتي يا سيني ويسي اللي نقرقار تاني سيني بربادا نقات تجرات دهان قرد أروان كيزو أما تلما في باتي سكت أعزيه كتير الماكج بنزانا كماني أما تلم أعزيه كتير الماكي بنزانا كماني خاني أولا نافوري ناول نكى أوكو نهاني مشان ناوباسه خير أقول لك أنا خذ سنة تنديار أبانا خذ سنة غير أبانا خذ سنة بيرا لابي بنجر سيم بيوكو نانجتن نمتيني نيني دم نيني أدان جان من سيرات بنجادي أقول جادي أما أتي سومنا فكرين تربى واسي نماتي بيتين قلة ويالا مبلة 4 3 ولا 5 يالي نربط باتي يجا أورو تجارت كنماتي نورو خايسة يولن فيراتو في دجاج أورو خايسة جا خاين نربط بان إذا أنا رافمتين أكنا رراو جرا مخطي دمه إلا ودو بسنجات لا كاوتاني إتيارا أكنا ما جروتي هلال ما نمتي ملي إتيامبا خايسة يا بيانا كابو ديامه الماك يا تقدر تنتظر إذا بيبلا خناتو خكارشان ناقر خدنا كان الماك هذا ندو جمنا أرى إنه مجرو بتنا مدي ملء قالتوما أسيتا وجي نرابورا mana si ijaarree ibsa fakkeessinee kiflii sadii si ijaarree akkasitti si kenninee san kireeffattee ijoollee tee barsiifatte jedhanii narraa fuudhan dachii akka jirutti amma naan jaarree hambaa na haftellee kunoo hangana kunoo sii kenninaa nuti maallaqa hin qabnu kunoo kana jaaradhu kunoo isootaan kee kanatti jaaradhu naan jedhanii naa kennan ani duuba maaliin hin jaaradha maallaqa hin qabu waa midhaan luuqaa 7 luuqaa 8 irraa argachuu ture damoosni abbaa manaa gaafa san qarshii 50 saniin jiraachuu ture sanirraa ilaa kunoo amma amata 13 deemumattiin jira bu'aan harkanne biyyuma mangistiin jirtutti hanga maasagaa jaabii katamaa limaatiin dhuftanii narraan fuudhin namni na dhoorkan jiru ooyiruuti je namni na seeneen jiru unoo maasajjaa harkaa hin qaba tan narraa fuudhan ta katamaa limaatiin maasagaa jaatiis kaasaa qarshii 2,000 mucaa kijaaf kafalan unoo as keessa jirti Muhammad Ahmad gaafa san kaabineen Muhammad Ahmad unoo ni jira Muhammad Ahmadiis as keessa ni jirti saniibuu isootaaf ija dhabuu hin danda'an isootaaf ija harkachuun barbaada xaqalaallaa firdi beetiin odoon ragaa maasajjaa tana odoon qabu hin laalu naan jettee
hoodhaa maasrajaa akkanarraa fuudhan odoon juunu laaluu didanii akkasi murtii godhanii saniis akkanaa qoratamee inni kiyya naga'uun barbaade. Asi jiru duraan dursitee lafa isaanii irratti kan itti hidhamaa jiru uummata Oromooti. Kan lafa uummata Oromoo irra barbaadu jiru uummata Adireeti. Maaliif uummanni Oromoo hundi isaanii kun mana hidhaa jira kun dalagaa dhiisee mana murtii dhaabbachaa oola. Kanaaf qixa sirriitti bulchiinsi gaariin naannoo tana keessa jiru yoo nu ilaalame gaarii ta'e jettu qabna. Lafa isaanii irra mana ijaarrachuu hin danda'u uummanni keenya. Amma isaan akka gareetti adareen jaaramteeti naannoo magaalaa keenyaa tana guutuu yookaan dhaabni keenya sirri ka qoratu ta'e eenyu bitee lafa tanaan taa'u jira yoo kajee ilaalu ta'e abalu jeellee maqaas yoo niin tuqajee maqaallee tuqu sirritti wanni kun laalamtee uummanni Oromoo tokko lafa isaanii irra mana ijaarrachuu hin danda'u. Ka adareen immoo ka jaarratu namni isaan gaafatu hin jiru. Keenya ka Oromoo diigameeti ka isaanii dhiisanii biraa deeman. Kara mazagaa jaatiin amma magaalaa keessa dhalaan teenya tajimaa gurgurtu ta'u hambaa gurgurtu. Zarafamteeti abbaa manaatiin wajjin wal dhabdee galgala waan mana galtuun hin qabdu yaa'ii galgala abbaan manaatiif isaan meeqaatamtu sababa kanaan addaan diigamee jira. Kanaaf meeshaa isaanii isa yoo deemtee ilaalte bakka irraa qabanitti hundis galgalatti kannan jimaan harkaa gubate. Kanaaf uummanni Oromoo dubbachaa ooltanis waan fiddan hin qabdanii nuun jechaa jirte kun uummanni Harariidha. Kanaafuu uummanni Oromoo naannoo tana keessa jiru yoo kan dhugan mirga qabaatu ta'e keenya keessaa afaan adaree beeku ol fuudhama. Keenya afaan Oromootiin dubbatu hundi isaanii tokko bakka hin qabu ta'e jettuun qaban. Kanaaf sirritti dhaabni keenya ka Oromoodha sirritti naannoo tana laalamtee yoo uummata Oromooti naannoon tun mirga ka walqixxummaa qabaannu ta'e walqixa taatee uummanni Oromoo boo'insa irraa akka muramuu ta'e jettuun qaba. Gandii Kiyyaali Bahari. Anuma dullatti tana amata hanga amata 70 yeroo malee jirtu tan lafaan ilmaan 10 irra dhale saniin itti isaan cufaa booradi sunuma waraqaan naa dhufte mana na gaggaafachaa hogguu dhufte kabaabii keenya cufa nuti nam 14 dhufte waraqaan bakka takka waraquma nuu fidan maqaa tokkoon nam 14 hogguu nuu fidan isa dhiiroo bakki dhayi nuti bakkuma dhaynuun beeynu isa bakki dhaynu abbaa warraa kiyya maqaa yaaman abbaa warraa kiyya nama guddaadha amata 7 ni ciisa kalloon bakka isaaniin dhaqe hoguun qaxaroo 3-4 firdi beetii dhaqe alaafinnata abbaa manaa kee fidii jedha haya tolee jeetiin fidi guyyaa qaxaroo meeqa amata 3 yaane ama 3 booda shaahida fidadhaa nuun jedha marhabbaa jennee bakka takka shaahida nam 24 geeytin kanam 14 mana kanaa kana kaa mana firdi beetii ol seennee nyaggoonee guunne jechuudha. Hogguu guunne bakka takka kakachiise orma kana kakadhaa isin cufa akka abbaa keessanii kakatan hogguu kakatan gabbahanii kakatanii gabbahanii tokko tokko naa deebi'aa jeen qaama tokko tokko yaamee qaalii irraa fuudhe sila namichi nu kasase ifiifi ragaa nu fidee nuti ragaa ittisaa geessuu qabna. Maaliif akka sabaa dalagan malee akka seeraatti hin dalagan jechuudha. Hogguu finne ragaa hangana nam 2 malee nam 10 nuu fuudhe. Shaahida nama 20 nuu fuudhe har'a qaalii ati sanganuma jiideem. Hogguu fuudhe amma qaxaroo meeqa yaane amata 5 geenye. Hogguu geenye ragaa fidadhu. Balagaaraan keenya meerrega ragaas fidanne balagaaraan keenya meerre. Balagaaraan maal jettan kunoo hin laaltanii xabaqaa. Aboo balagaaraa keenya yoo nu beek yoo nuti beeyne rabbuma sodaan nuu fidime balagaaraa keenya sun guyyaa tokko ijaa wal agarra kunoo harkaa yoo feetan yoo qayyaa xabaqaan kunoo isin bira. Amma xabaqaan kun akkuma fedha jaanii qaaxaruma numa yaana hogguu amata jaheeysaa seenne ragaa fidadhu jeen nama 2 fidatan jechuudha.
nuti nam kudha afuritti nam lama ragaa fidan nama akka kiyyaa dulloota ama 70 tokko har'a eren nun beeku tokko numaa bakka taatee hun beeku magaaluma keessa hogguu ol seenan nutis ol seenne qaxaroo kursii kaayate taa'i jeen jara ragaa kana daanyaa sunis abaluun silaa isiniin jechuu danda'a hin du'u taa'i jaanii jarri taa'e haye waan agartan himaa jeen bakara biraa seeni beeytaa jeen hin beeku jeen abaluu ni beeyta hin beeku haya wanni beeytu maal jara kana ni beeyta jara kana ooyiruu isaanii yoo ni beeyta hin beeku maalummaa isaanii beeyta wanni niin an beeku gaafa Khadijaa yoonis abbaan sii du'e taaziyaa dhufanii achittiin arkee beekaa isaan haya calje waan juu wallaalee calje hogguu calje Khadijaa yoonis tanaan nuti waliin beeku gaafa abbaan sii du'e wani taaziyaa dhufanii amuuta sunittiin isaan arkee beekaaya nuti Khadijaa yoonis isin beeynu abbaa siitii isin beeynu du'a dhufnee isin qabnu jennee dhaabban haya amma gaafii ni qabdanii nuun jee akka namaatti abbaa dhiiraa yoo ana na beeyta sin beeku bakara biraasee wani beeyta hin beeku duuba maalitti ragaa nu masakkaruu dhufe ati baynarraa daanyiti bay deemi na ari'a jechuudha hogguu nan gaafii gaafate jara afaan adareetiin gaafate gaafii afaan adareetiin itti hime hogguun itti himeen ka afaan nuti beeynuun yaa daanyaa kiyya afaan nuti beeynuun namicha kana ni gaafanna hogguu takka qaalii nuu kan ragaasin masakkaruun dhufne duuba eenyurre masakkaruu dhufe haya ragaa biraa yoo qabaate nuu gaafadhu gaa amata jaayaa ujjirra qaxaroo bobboonye manu cufti hogguu kana amma deema qaxaroo guyyaa akkanaa kootta abbaxaaxamii isinii kan hinaa jedhu haya tole ni yaane guyyaa kaan ni dhufne waraqaa isaanii firdii godhee gaa nuti waan qara'uu hin beeyneef firdii isinii godhee hoodhaa waraqaa mana galmeetti guyyaa akkanaa fudhaa deemaa galaanuun jedhe tole jennee gal hogguu qaxaroo silaa guyyaa qaxaroo nutti qabu eeyne waraqaa fideetuma mana keenya 12 irra maxxanse jechuudha ularra poolisaa wajji nu fidee nu dhawa hogguu jennu ammaas waraqaa dafaa dhihaadhaan nu erge ni dhihaanne waraqaa ni katabne ni geeysine eenyu fidaa jedhe eenyumaa isiniin jedhe amma ni hidhamtan bakka takkatti nu hidhu yookaan koottaa firmaa godha hin goonu hidhaa taatus ni yaana oduma akkas jennu ama jaafin gaafa booldaa wanni tana jaaruuf dhufan istaadiyoo jaaruuf dhufan hogguu dhufan koottaa waliin nu qabanii lafa seeytan tan waayyo galatooma lafa seeytan tan akkanatti istaadiyoo godhuuf mangistiin barbaade yaaboo nuti mangistii nu barbaadullee hin qabnu lafallee waa harkaan qabnu keessuma mataan jirra malee halkanii guyyaa uu dhaabannu dhoorkite harariini halkan rafuu dadhabne guyyaa ooyiruu keessa ooluu dadhabne waan qabnu lakkii ni qabdanii jara keenya if dura fuudhanii jara keenya kanaan bakka takka waliin nu qabanii himannee hogguu himannee booda isaanis orma kanaas akkana cunqursanii kana godhan jaanii aanaan keenyaas ummanni keenyaas dubbate nuti nu jalaa diidu arkan waliin nu qaban jechuudha madagaa jettu isin warra kasasamees hogguu waliin nu qaban bakka takkatti amma bakka takka himadhaa jaanka hogguu dhufan inna fakara biraashee jedhan ol ka'eetiin awwaadhe meeta dura baala gaaruma keenya ka'amata hanqana nu kasasee nu oofuu jiru mee nu garsiisa ana kunoo jette har'aan harkee jechuudha hogguu gaafatan mee himi dachiin sun teeti dachiin ormi kun shari'aa deemuu jiru sun teetii hiijeen jette ooyiruun ta'ee isaa janiin ooyiruun tiyya harawween taa jette afaan adareetiin harawween taa gibiree isa galchita aawumar been taa haya nuti soofi
Aanaan keenya soofi bakki gibiratti kafalu soofi waraqaan gibiraa kan nuti qabnu soofi takka taa'u marqabdiisii waraqaa. Suniin odoo amata hangana nu oofanii dubbii takkitti sun ragaa isiin nu baatee kan kaadaanyaan dhufaa dabraa numarratti raawwii godhu rabbiin jalaa nu baasee eega jalaa baanellee waraqaa keenya wanni nuun kannine ma nuti hin qabnu. Talabaa qibiyyee lafaa tana nuun kannine mallee hin qabnu. Bila isiin nu lafaafifte kana namni nu gaafate hin jiru gulbata kasaaraa keenya. Bakka sun namittummaan ilaa hojii nu naanneessitee daanyaan akkasin nu gubeef sun isummaan nu masakkartee harkaa baane jechuudha. Isaan saba isaanii malee saba Oromoo sareetti hin beekan. Sareetti nu beekan. Saba Hararii bakka kursii taa'utti bakka laalanii fi tageer waliin jaa. Nuti Oromoon harree bira fakkaannee saree bira fakkaannee biyyuma teenya irratti halkanii guyyaa booyuu jirra. Yoo saba Oromootiif har'a ka dhaabbatu jiraat har'a booda ifa agarra. Yoo saba Hararii taate nam tokko nam 15 shaahida nam tokko fidata laata. Suni raawwii harkata ka firdii murtii nuti waanuma abbaa keenyaatti abbootiin teenya horte irratti kana namuu booyuu jira ka. Suniifuu haqa ilma Oromoo har'a rabbuma biraa arshii nu haa buusu. Nuti ilmaan dagaat, nuti ilmaan afran qalloot, akaakuu abaabuun keenya Oromoo biitii keenya ni dhageenya wallaalan qabna. Abbaan biyya bulchu nu boochisu jira dhiiraa dhalaa takkittii tana rabbiin nu haa dhagayu. Rabbi nu haa dhagayu. Tokko nu haa godhu. Wal nu haa beeksisu. Wal nu haa taasisu. Aboo rabbiin tokkichi har'a tokko ta'e teenya tana nu haa qeebalu. Arshii banaa nu haa godhu. Maleeyikaa irraallee dhagaa nu haa godhu. Haqa keenyallee ka mul'atu rabbi nu haa godhu. Haqa aduu ilmaan Oromoo haqa aduu nu haa godhu. Aboo kan nu godhu katti abeejjannu rabbii khaaliqa wa alaa zaalika bihaqqi subhaana rabbika.